أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى وقد أمرنا الله بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga palanggungan na kami Islam, waste nga sanglit iwan pamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iman salam panabi na to, jungjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Magsarang sukul kita nyo po Allah subhanahu wa ta'ala. Sinyari pa kita nyo masi biwusan sin Allah subhanahu wa ta'ala kawi. Mausal sing kita nyo ipagtumtum patuan Rabbul Alamin. Ipag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsarang sukul kita nyo po Allah subhanahu wa ta'ala. Sinyari pa kita nyo masi
pihadir sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adlaw niya mahamulya amunayin adlaw Jumat supaya makarungog sin patumtum sin aga masing kita nyo. Mahuli niya mga temod agam Islam in maniutyo ini pangadyan sin kita nyo adlaw yan mahinang sin kita nyo matakaddam pamintangan hal sin pagdunya sin kita nyo labiawla sin pag-aga sin kita nyo mawayain kami dumhil pangadyan tungod amuin pagbasahon kasabat daran tanyo pagkarunguan in kasabat pila na kaguruan nagpatumtum sin hakato tanyo sin kasabar sabab karna in maksud mayta subay daranta tiyutumtum atawakan dunguwon in kasabar sabab amuna ini in part sing kabuhi sing kita in kabuhi tanyo adun niya ini in kambal niya kasabar sabab in dunya in kabuhi rin di adun niya hipo sin panandas na in Allah subhanahu wa ta'ala na may kato tanyo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Beitaan kita asal sin Allah subhanahu wa ta'ala sin tandasun niya tuod kita nyo. Laon sin Allah ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ tanto lam litawkid. Ang sin mga sila makaingat na bahasa Arab. Tanto tandasun na mo kamo. Part na sing kabuhi tanyo hadun niya insuway kita nyo sumawar sa babaong panandas iparatong sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo. Aong panandas. Bukod na adya lang ta, in magkabtangan kita nyo, nag-iman na kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, hadi na kita nyo tandason. Na tanto tandason kita sin Allah ta'ala, biyasin pagtandas niya mga umat na kauna kato tanyo. Laon sin Allah ta'ala, parman niya, Alif Lam Mim, ahasiban nas ay yaqulu ay yutraku ay yaqulu amanna fahum la yu'minun fahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablikum wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Uno natali kasi mga manusya imamong nadya sila nag-iman na kami patuhan Rabbul Alamin, nag-iman na kami pa Allah, nag-iman na kami pa Rasul niya, nag-iman na kami pa kakitab-kitawan niya, nag-iman na kami hadlaw kiamat, nag-iman na kami hadakan sin Allah talhari, kita nyo tandason? Na tanto lang sin Allah ta'ala, wala na. Sin Allah ta'ala, hasiban nas, ay yutraku, ay yakulu amanna wa hum la yuftanun, walakad fatanna alladhina min qablikum. Tanto lang sin Allah ta'ala, tiyandas na mo yung mga umat nakauna din kanyo. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu supaya kaingatan asal da kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawat sunnat sin Allah ta'ala hapiapan jari sin subay niya tandason supaya mapini sin Allah subhanahu wa ta'ala bang hisuin tanto nag-iiman patuan Rabbul Alamin. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu supaya kaingatan sin Tuhan Rabbul Alamin bang hisuin bunnal yung pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin puting in pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di majukup in pag-iman sin kita nyo bang di kita nyo ilaway panandas. Di kita nyo makananam sin limo, sin pag-iman, sin hakikat, sin pag-iman bang di kita nyo ilaway panandas. Suway ratod kita tandason sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab mga temod agam Islam.
Asal-asalin dunya ini, dunya pagpanandas. Iban, insurga sin Allah Ta'ala mahal nga, di mawisin amuin alta maluhay. Sil'atullahil ghaliya, indangan sin Allah Ta'ala mahal nga, di mabibi sa doon. Sa sumawa, suway sa biyon sin pag-iman, biyon sin kasabar. Amo yan bihita sin Tuhan Rabbul Alamin. Sunnat sin Allah Ta'ala. Suway niya tudtan, biyutang sin Allah Ta'ala ha mga sila nag-iiman kanya, sin suway tudtan da sun sin Tuhan Rabbul Alamin. Suway tud kita nyo ilaway panandas. In panandas sin Tuhan Rabbul Alamin, mag-indaginis. Laon sin Allah Ta'ala, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Tanto tandasun na mo kamo bi syai', Allahu Akbar. Ulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisan kita nyo ilaway panandas sa masi-masi kita kaya ulungan sin Tuhan Rabbul Alamin. Hamin hatiyo-tiyo sadya. Dahil hamuin kamuha. Wa imianin Allah Ta'ala, wa nanabluwannakum bil khawf. Tandasun na mo kamo sin buha. Bukon. Sa amin tiyo-tiyo sadya sin dahil hamuha. Ontay makananam kita buha. On atusin kita. Makananam kita buha. At tawakan mo ko, mawapat, ingkalasaan mo kamuhi mo. Buha, inya to, tiyo-tiyo sadya. Ang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisyai'in minal khawf wal ju'. Damikan, habdi. Ipagpanandas sin Allah Ta'ala hapdi. Tiyo-tiyo din nga habdi. Ibutang tanan di ko makaw ng kadlaw, duadlaw, tuadlaw, puasya, tumakaw ang dakaw. Ibutang tanan di na ko makausang kadlaw, sa hahulong sin Allah Ta'ala, pagdom, yan na dumatong inidjiki kay mo. Tingnan, bisyay, tiyo-tiyo sadya. Sa ulong sin Allah Ta'ala, bisan kita nyo tandasun, tumtumunta nyo, ulong sin Allah Ta'ala kato tanyo. Bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Iban kakulang ding amin alta. Karagdagan in alta mo. Kung isab katan sin alta mo, ibutang ta na katan sin alta mo, inya to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala kun kay mo. Tumtumon. Sawab in rizki yan, ding Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukun kayo, views, sadya kayo mo sin Tuhan Rabbul Alamin. Sa ding haulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, on mga alta mo magkalawa, magkasunog, magkatakaw, at awakan doon na ka mga datungan aramala, malunod, masunog, sa mga limaway yaon, nagbaha, tiyo-tiyo din ang mga alta mo. Mga katumbu-tumbuhan, kanyanom. Ini, di nga mga panandas sin Allah Ta'ala. Mga nag-uusa mga gimba, mga nag-uusa laod, magtatatanong alakal, magtatanom mga pay, magtatanom niyog, yan. Amin, doon nakalong ta di tuwon, di ko makaani. Inyan di nga mga panandas sin Tuhan Rabbul Alamin. Usam pa kita betan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hinapusan sinayat. Wa basyiris sabirin. Papagkug kuya gaim mga sila nagsabar. In reaction sing kita nyo hauno-uno panandas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dumatong kato tayo suwayon kasabar. Biatin hantang sin panandas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakabuhi sing kita. On waktu makita kita nyo hambuk tao, nag-iibadat, mawuntol, nagbabakti doa maas niya, iminang sindakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taon-taonin hikmat sin Allah Ta'ala hapya panjari niya. Ha mga bariman, kitaon-ta nyo, intaw yun nag-iibadat, nagsasambayang, nangangadji, nagtatahadyod, marayo in kaulpil, nagbabakti arwa masya, marayo ang asawa, pagsakilay,
taana na nadya yung tawihan, yato na tiyandas sintuan Rabbul Alamin. Unawa yato. Siksa kanya sintuan Rabbul Alamin. Unawa yato. Yajab-ajab kuno lang sin kaywanan. Na, di kita makahukom simbiyat to. Bisanin Allah subhanahu wa ta'ala na may talam sin haparman niya. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allahu Akbar. Ang waktu impangatod si manusia bang hawunal-wunal. Di ito mapagsibot. Impangatod sin Allah Ta'ala. Hapapianjari niya. Iwan sin manusia piapanjari. Ang pangatod niya piapanjari sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aon din ang mga manusia bang aon kita nila biat ito impangatod nila yajab-ajab. Sisiksa lang nila. Tawa lang niya. Maray lang niya umbiya mga kuwan. On nahinang niya buko na mo. Iajab-ajab siya. Laon sintuan Rabbul Alamin, di sumiksa in Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya bang nangangayo kaampunan patuan Rabbul Alamin. Bang bating kaaunan sin panandas yawon, kaya suok niya patuan Rabbul Alamin, kaya kusog niya nagtumtum pa Allah, kaya suok niya, amuhin lang tawian, nagsambayang, himinang sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inya to bukun siksa, gaman inya to nikmat, dengan tuan Rabbul Alamin. So, biyayta sin Allah ta'ala, wa ma kana Allah mu'adzibahum, wa hum yastaghfirun. Di siksaon sin Allah ta'ala ing hambuk ko, man bang sila nangangayo kaampunan patuan Rabbul Alamin. Arapon, aon di nga mga manusya, nawiluwat na to, hindi katutan nyo ini, impangatod nila yung biyat tulong tas, iajab-ajab. Lawal iyado billah. Di magsimu impangatod sintuan Rabbul Alamin, hapangatod si manusya. Nawangin kaunan sinambok manusya biyat to, nag-iibadat siya, nagbawakti siya, doa maas siya, marayo siya, doa maas siya, nagsasambayang siya, nagpupuasa, umus long ta, ini, yaon pamarayo siya, asawa niya, pamilya niya. Piyaratungan siya panandas sintuan Rabbul Alamin, inya to hikmat sin Allah Ta'ala, ipagpataasin darajat niya. Ipagpataasin darajat niya, ayaw kong mainino. Sa mabaon din nga mga kanawihan, wayron do sa rusa. Ang mga tao sali ha zaman niya, wayron do sa rusa, siya tiyandas sintuan Rabbul Alamin. Amarikat yan nyo kan Nabi Allah Ayub alayhi salam. Sambil sa ito nakapangasuwin do atay mangod niya, mari lang niya Ayub, aon na inang mudusa? Aon na inang mudusa? Inhawa na lang yung simpanandas kayo mo, ampu tag 8 tahon, tiyandas sin Allah Ta'ala na Ayub alayhi salam. Nasakit. Allahu Akbar. Sambil ambok tayo nga mga riwayat Israeliyat, dita, bunalon dita sa putingon nung tayo, kaya ita, amin lang ta, magkatanakin, amin paisin Ayub alayhi salam. Sakit. Nawapat, anak niya, hangkong anak niya nawapat. Allahu Akbar. Amorin niya agad kanya, sawa niya, iwan duwa tayo mangod niya, sa induwa tayo mangod niya, ito nagduwarwa pa kanya. Alta niya, dayahan ni Ayub alayhi salam, magsalak ka, naigin sa alta niya. Naig, nalaway na alta niya. Inanak niya po, nalawa. Unoin na inang dosa sin Ayub alayhi salam. Long sinayong, araw atay mangudyan katuntuman ko sa diyalaw niya dosa ko, bang ako lang yung magpakita, dua tao mag-discuss, masabot nilintuan Rabbul Alamin, patumtuman ko sila, ang pakumuhi lang niya paway, sumambayang ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, mangayo ako kampunan pa mga ruwa tao, yat ko nag-discuss, adakala, masabot nila yung ngan sintuan Rabbul Alamin, habukon bubutangan niya. Hamulit lang yung katumtuman ko dosa. Sumawa, piyara tungan ni Ayub alayhi salam, panandas. Ulin sambong sin Ayub. Habiat to na hawa, ang buktag 8 tahon, ang painig sin Allah Ta'ala yung panandas kanya. Uno nagreklamo ni Ayub alayhi salam. Kaya maiyato sin Ayub alayhi salam, inya to panandas din hatuan Rabbul Alamin.
Panandas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Ayyub idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Allahu akbar. Amo rin kakabtang sin Ayyub alayhi salam. Law sin Ayyub, hawak to siya na nangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, utuhan ko, massani ad-durru. Kyuddan na ako lang yasin kamudaratan. Amo rin kapamong sin Ayyub. Kyuddan na ako lang yasin kamudaratan. Wa anta arhamur rahimin. Ikaw ya Allah illa bi maulong baying kasiyun, baying ulungon na ipon. Wa anta arhamur rahimin. Wayron na may tayo na Ayub sin nasakit na ako ya Allah. Kaya rin na nagpaliin kuan ko, lang tayong pamaranan ko, pangatayan ko ra kuman nakapin. Way na may tayo na Ayub na wapat inanak ko ang puintaod. Way na may tayo na Ayub nalawain alta ko. Sama rin biyayta sin Ayub. Kyud na ako kamudaratan ni Allah. Wa anta arhamur rahimin. Ikaw inbaying ulungon, labi maulong hakatan. Deng aming mga maulong. Fastajabna lahu fakashafna anhu min dur. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Allahu akbar. Law sin Allah Ta'ala hawakto nang induay na Ayub alayhi salam. Tiay sin Allah subhanahu wa ta'ala yung doa niya, iban inig sin Allah ta'ala yung panandas dun kanya, sarta bialik sin Allah ta'ala yung anak niya, nakawak siya anak. Hangpo day sab, iban sin alta niya nagbalik. Puas sin hangpo taon, ampun po tagwalo taon. Namatawad panandas, bukun hatbiat. Sambil asawa niya, kiyat to sin syaitan, siyasat. Kiyat to sin syaitan, siyasat. Mga ioperan, asupaya ulong dahil sa sinasawa niya, maig na lang niya kanya yung panandas yan, maig na kanya, so, kyuddan siya sin, binus bin mu'adab, minas syaitan, jila ka sa sin syaitan, yung pamaranan niya, iban sin alta niya, binus bin mu'adab, nalawa yung pangalta niya, iban sin, jila ka yung pamaranan niya, sin syaitan, nakiat to sin syaitan yung nasawa niya, long sin syaitan na asawa niya, ioperan siya. Alta, iban si maig na yun, amin, panandas atawakan, amin lang ta, bala, amin, jimatu kan Ayub alayhi salam. Sabi lagon kumahangad din asawa niya. Sabi, sinulong sinasawa niya kanya. Sa namaytain, inasawa niya matu kay Ayub, amin hawayta sin syaitan, nadiukalan ni Ayub. Gaman pagsawar niya na asawa niya, when sungsung niya mga taadibun, panisun biya ni nasawa niya. When bang kulong niya kita ni syaitan yan lang niya yan, ini makato, dukalantod siya. Ayub alayhi salam, way roon, nahinang niya dusa. Way nahinang dusa sin Ayub alayhi salam. Sa tianda sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya ikaangkat sinamuin darajat niya. Rif'atun lid darajat, ipag-angkat sin darajat. Naman ko tianda sin Allah Ta'ala, datungan ka buka, alta mo, nasunugin alta mo, sin nag-iibadat ka, ayaw ko mamong ligaw. Di atungan ko problema, family mo, ayaw ko mamong ligaw. Iyang panandas sin Tuhan Rabbul Alamin kayo mo, ipagtaas sin darajat mo. Ipagtaas sin darajat mo. Subhanallah. Yusuf alayhi salam. Kaya ingatan nyo rin Yusuf alayhi salam. Nagtagda yung problema, hapag inggit long ta, pag igil hantara si magtay mangod. Kaya kikisay katuan sin amin Jumat limaway yaon, mangisoy nama nila. Yaqub. Inama Yaqub bin Ishaq. Inama Ishaq Ibrahim alayhi salam. Kalasahan tud sin Yaqub ina Yusuf alayhi salam. Sobrang lasa. Intanda niya namutian in pangatud. Akong di na makatud hawak to nalawain Yusuf alayhi salam. Kaya ngatan nyo pila taon nalawain Yusuf alayhi salam din kan Yaqub. Kapatan taon. Nabi, Rasul, sin Allah subhanahu wa ta'ala,
Nagtag na hapag-igil si magtay mangod. Sawag may tapya lalawi kuno sin Yakob alayhi salam in Yusuf ding ha mga tay mangod niya kaywanan. Uspyag isunan. Namuting pa ama. Basa kyaon sinamin iro. Talon niyaon. Biutang nila matupaon no. Biutang nila pa balon. Paamuin lang ta dipwil malaw. Isa-isa sin Yusuf alayhi salam. Ada kala mangungutkot kajalangking atau kanhas. Uno na yat to laom yat to. Manjari sa kutkuton. Akatigid luman. Allahu Akbar. Hambuk Nabi, hambuk Rasul. Biat to injimatu kan Yusuf alayhi salam. Uwas ang limaway. Ulong sintuan Rabbul Alamin. Pialaway. Amin mang magtutulak-tulak. Nakalaway sila wihan pa amin kuan yat to. Kimawa sila tuwig pagsakali aun kita nila wata-wata. Hambok riwayat in unum tahun pa 7 tahun in umur sin Yusuf alayhi salam waktu itu. Wata-wata, way makatabang way makaon. Pagka nila wata-wata, piyagdang sadya in Yusuf alayhi salam. Main kan buk in ama buk Rasul in ama Yakob alayhi salam. Diagang amin halga wayrun halganya. Halta wayrun halganya. Bithamanin baks. Sambil lang tanaka tu pamisir kita siya sin Imratul Aziz sinasawa sinambok na kura amisir yato. Nahinang siya amin lang ta ipat siya rin ito alam simbay. Ha? Dengan mga panandas di matukan Yusuf alayhi salam nisful jamal karilan siya sintunga sinlingkat sin dihadun niya ini. Napit na kanya in asawasin nakura, iwan si mga kababahian. Papaghinangon siya maksiyat, hasya lillah. Impini niya, bang, ini, maraw pa lang niya, amuhin, majila ko din, sinuminang ako, sindakan nila. Kako. Najil, pila tahun, Allahu Akbar. Aun iwan niya dua. Inambok yat to nakagwa, nawapat, inambok, long ta naginang dito amalik. Asultan, magtutuang mga kawa, magtutuang alak long tawya, magtutuang kuan. Uwas niya, suway na nakat to initaw yat to pa sultan, ang pakyatumtuman ni Yusuf alayhi salam, sabihin sultan niya to, nanakainop. Nanakainom siya pito sapi amuin lang ta ini makayog iban pito sapi matambok nawayro makatawilat to amo rin Yusuf alayhi salam so hawak to yato namaytain magtutuang yato sin yaw po ko sa dyan kisa namaytain magtutuang yato sin aw makatawilayan iban ko alam jin amo ni Yusuf alayhi salam. Namiat to na, namaita sin tagay no sin sultan, nabiyaitaan sin Yusuf alayhi salam bang unin tawilan. Nadatungan ka mo lang niya 7 taon paggutom. Manahay nula. Puas siya to 7 taon, dumayaw na hula. Nasambil piyatawag sin sultan in Yusuf alayhi salam piyagwa ding hamuin jil. Uwas pagpi siya sin kawasan niya. Allahu Akbar. Naunuhi Yusuf alayhi salam. Waidu sa rusa. Siya tiyandas sintuan Rabbul Alamin. Biyutas siya din kan ama niya kapatan taon. Sa haulong sin Allah Ta'ala iwan hikmat sintuan Rabbul Alamin. Bang siya way nabutas. Din kan ama niya dakala bulihon siya si mga taymangod niya. Di niya mahasil pag nakura hamisir bang di siya makaig ding ha. Ding halaw man sinama niya. Iya to hikmat sintuan Rabbul Alamin. On hikmat sin Allah Ta'ala mga bariman may tanya tandason asupaya itaas din darajat si mga bariman. Mangkaw diatungan panandas tumtuma. Inyan din nga maon mga hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kayo. Tumtumunta nyo, bang tandasun na sin Allah subhanahu wa ta'ala,
Inipon niya, inyan, bunal-bunal kalasan sin Allah Ta'ala inipon niya. Ida ahabba Allahu abdan ibtala. Bang kalasahan na sin Allah Ta'ala inipon niya, tandasun niya. Tandasun sin Tuhan Rabbul Alamin. Supaya kau kalasahan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukunin maglasawat lang ta umiyan na dyak, kita malasa kita patuan Rabbul Alamin. Awan magkabtangan ka atutan nyo, malasa kami lang niya patuan. Malasa lang niya patuan. Sa nakikat niya, yaon siya piraratungan panandasin Allah Ta'ala, way siya nakatumtum patuan Rabbul Alamin. Gaman kiyasungan yung pagmaksiyat niya. Na, bangkaw piraratungan sin Allah Ta'ala panandas, tumtuman niyan lasa situan Rabbul Alamin kayo mo. Lasa sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, katutan nyo. Ida ahabba Allah abdan ibtala. Namarikitan nyo para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang biadinin panandas, di matukan niya. Kataan singgamuhi niya panandas. Kullu hayati ibtila. In kataan singgamuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ibtila. Ibtila in kataan sin panandas sin Rasul akabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nawapatya po niya. Nawapati Abu Talib, amaon niya. Nawapati nasawan niya, magtatawang kanya. Nawapat, inunom anak niya, kiubol niya, sinlima niya. Halom kabuhi niya. Sa sumagawa, ingkaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaon da nag-uuyom. Sabi niya, panandasin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kanya. Panandasin Tuhan Rabbul Alamin. Ipagtaasin darajat niya. Hangkan bangaon kakitaan tanyo, hambok tao, nag-iibadat, marayaw, nagbabakti amas, marayaw ang family niya, usdiatungan siya panandas, ilaway sin Allah talim panandas. Tandasun ko halta, tandasun ko waway, tandasun ko un. Inyan, di nga mga lasasin to Allah Ta'ala kanya. Iban ipagtaasin darajat niya. Ipagtaasin darajat niya. Ikarwa, ginisan, sinmano siya panandas, nag-iibadat, himinang sindakan, sa himinang dusa. Uspiratungan sin Allah Ta'ala panandas. Inya to patumtum kanya sin Allah Ta'ala. Nakalayo na ko kako. Himina na ipagsambayang mo. Biya kita iyan sin Allah Ta'ala. Nagpail-pail na ko sin sambayang. Impagpuasa mo, piyail-pail mo na. Impagsarak ka mo. Iusal mo na dyan, halta mo paharam. Iusal ta na dyan, halta ta paharam. Inyan mga tayo mangod. Hindi nga mapanandas na sin Allah Ta'ala. Patumtumon ko sin Allah Ta'ala. Di mawaya, makalayo ka Allah kay kanya. Di mawaya ng Allah Ta'ala, makalayo ko din kanya. Di ito din Allah Ta'ala mawaya. Hanggang patumtumon niya ko. Tandason niya ko. Patumtumon niya ko. Sininang mo dusa. Nadayawa kahalan mo, pagtaubat ka patuan Rabbul Alamin. Hinang ka sindakan niya. Namatawad ka ito tanyo biyan. Nag-iibadat sa nakahinang dusa. Ayaw ko, masasat sin syaitan na miyanon ko sin syaitan na yun ako mag-ibadat. Di na ko ampunan sin Allah Ta'ala. At ka na yun ako mangindo patuan. Kulang pa inibadat mo, yato sasat sin syaitan. Ayaw na ko mangayo kampunan pa Allah. So, baron na kampunan kayo mo, kabuhi mo alam maasyat na dya. Marugal na kayo mo in Allah Ta'ala. Ayaw ko marasasat sin syaitan, habiyat ko. Kitaan nyo ba yung baita sintuan Rabbul Alamin? Kul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Inna Allah wal ghafurur rahim. Tiyawag sin Allah Ta'ala yung mga ipon niya. Uri mga ipon niya ini. Amo indaran nagsasambayang, nagtatahajud, dum-dum, nagpupuasa daran,
nagbawakti adwa mas bukon. Intiyawag sin Allah Ta'ala mga ipon niya, asrafu ala anfusihim, amoy nakalando na, nakasubra na, indo sa nahinang niya, ginawawaran niya. Naipo na siya sindo sa amoy at intiyawag sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Bisan pa kaw nakazina, nakapila, nakatakaw, nakapila, nakapanganya, nakapila. At kala, nagtaubat ka patuan Rabbul Alamin, ikaw intiyawag sin Allah Ta'ala ayat niya, asrafu ala anfusihim. Bisan pa ka nakapagsirik patuan Rabbul Alamin, bisan pa miawot lang sin Allah Ta'ala, indo sa mo biya, gumi, limaggo biya, gumi, at kala na ngayon ukampunan po Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunon ka sin Allah Ta'ala, sin kaampunan niya biya, day sa bulaggo, gumi. Kul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, o mga ipon ko, amin nakalando na indusan nila, hagin nawawaran nila, amin taod sindusa doon, hagin nawawaran nila. La taqnatu min rahmatillah, ayaw ko marasa sa sin syaitan. Amin mayroon nagkampunan kayo mo sintuan Rabbul Alamin? La, uning baita sin Allah Ta'ala, ayaw ka mo malawa, haulong sin Allah Ta'ala. Ayaw ko malusop, haulong sin Allah Ta'ala. Inna Allah yagfiru dhunuba jami'a. Ampunon sin Allah Ta'ala yung katando sa bisan pa syirik. Ampunon na sin Allah Ta'ala, bang man nagtaubat ka, way ikaw diatungan ka matay, nagsisirik ko patuan Rabbul Alamin. Ampunon na sin Allah Ta'ala. Amo na sa lagu-lagu sa syirik, ampunon na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah yagfiru dhunuba jami'a. Na ayaw tabangi in syaitan long si mga ulama, ayaw tanyo tabangon in syaitan, hagin nawawaran sing kita, hindi na kita magtaubat pa Allah Ta'ala. Ayaw tanyo tabangon in syaitan, hatay mangud tanyo, yanun tanyo, ayaw man sa kampunan kay mo. La! Di na kaampunon sintuhan, halam nadya ko maasiyat, ayaw. Ayaw tabangin syaitan. Ayaw tanyo gura-guraon tay mangud tanyo. Sa gaman, bang di magsasambayang? Kaliwag kita nyo. Uminang kita sin kami paruntungan, sin kasanyangan. Uminang kita sin dakan. Ayaw tabangin in anak mo. Ayaw tabangin syaitan doon anak mo, ahali mo. Ang kay walang sukna ni anak. Way nila kay ngatanin dua, sin maas pa anak mustajab. Onya tombok taon na katupambok alim. Nagkajul dyan ay anak. Nagkangingi. May tawalaw yan anak ko yung nagkangingi ni. Subhanallah. Long sinambok alim niya, tumaray long niya. Aon dua mo. Nahinang mo. Maluay na, diyan mo pa wagkangingi anak mo. Sa ubos tajab, indua sin anak, sin maas pa anak. Ahali mo, suway ko masawar. Wahmur ahlaka bis salati wastabir alayha. Daakain ahli mo magsambayang, magibadat, sarta pagsabar ka, sabari. Pagsabar ka. In pagsawar mo amin mangdakaw yan, ibadat. Tamba manamba yung pahala, tiyata ka makay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neto ikarwa ginisan si Mano siya tungod, panandas, sintuan Rabbul Alamin. Ikato, amo na mga Mano siya, piatumtum na sinto Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piatumtum, halungay sin kawi, sin kita ini, ukap in lawang tawbat. Halungay sinong kabuhi, paway pamiyawot inyawalian tanyo, pagungungan tanyo, ukapin lawang tawat. Wayrong pagimukuha insuha di nga amuhin sadlupan, ukapin lawang tawat. Inyan, ulong sintuan Rabbul Alamin. Sabar sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato tanyo.
Hangkan din nga ngan sintuan Rabbul Alamin asmaul husna as-sabur, masabar in Allah subhanahu wa ta'ala. Sabaran niya inipon niya, bisan pa nagmamaksiat. Diilan niya tudyans, dirilan pa ko pagnapas. Yan pa kayo mo yung pagnapas, kamuhi, yan pa kayo mo yung alta. Siya sabaran ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dirilan ko tiyas, magtaubat patuan Rabbul Alamin. Nabang ngamuin, masi-masi naman. Gaman mag-apuin kaywanan. O hindi nga mga manusya, umiyan pa yan. Subhanallah. Umiyan. Nagmamaasiat sa ini ako. Hari na makaya nagmamaasiat. Sa matampal din hinang niya maasiat. Sa ipag-abu niya yan, piya marayo rin kabuhi ko ini. Kita yung mga nag-ibadat yan, alam kamiskin, alam panandas. Jul dyan na yung kabuhi. Sa inaku ini marayo rin sab. On sambihan, bukun ka. Natumtumain yan istijraj. Piyasaad saran sadya ko sintuan Rabbul Alamin. Si mabaro pa kayo mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Kaluraman magtaubat ko patuan Rabbul Alamin. Sa gaman nagtakabur na kita. Gaman nagtakabur na kita patuan Rabbul Alamin. Imihan na kita. Wayron de sa magdatong kato ini biya mga bala. Yari re sa marayo sa diyan magdatong kato ini. Natungtunga impanandas sintuan Rabbul Alamin wala bulukum bisyarri wal khairi fitna. Tandason kita sin Allah taala kangian. Masawa matampaling kangian. Ini aramala kamatayan kita uno-uno na inya matampal. Sa karayawan yan panandas sintuan Rabbul Alamin. Fitnah. Panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala karayaw. Bang kau nagmamaksiat. Waliyadu billah. Yan kita nagmamaksiat. Sa masi-masi yawn in rizki sin Allah ta'ala di maratong kayo mo. Na kabuha na ko patuan Rabbul Alamin. At akalambok waktu dumatong na dyan nadab sin Allah ta'ala bigla. Way ko nakakatumtum patuan. Di na bisan ko makakaptang sin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Matay ka holom kangian. Ang kanayo maniguro. Inginisan si Manos, si Abiato, ayaw sila maniguro. Ayaw mangudyo ang mga nag-iibadat. But why di maratong kanila in siksa? Why? Akhadnaum bagtah. Afa amina ahlul qura. Uno, natali kasi mga tao. Safety na sila, di na sila datungan sin Allah, paratungan sin Allah ta'ala siksa. Hum naimun, ha sila natutog. Pag sayo tayan na dumatong bala. Pila na dya aramalaji mato. Yan ni nasunuging kapal, yan ni nasunuging, yan ni naglinog. Bigla na dyan natutog ko, maraming kahalan mo, bigla na dyan naglinog. Nalubo yung bahay mo, nasunog yung bahay mo, kaya matayan ka. Sawab, adakala inyat to, dugal na sintuan Rabbul Alamin. Istijraj, siyabaran ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyabaran kita sintuan Rabbul Alamin. Kaluraman magtawbat na inipon niya. Sawin Allah ta'ala di mawaya, sumiksa hipon niya. Dito mawaya in Allah ta'ala, sa wiyat yung kaadilan sintuan Rabbul Alamin. Piyasadsaran ka, bang man kaluraman, ini magtawat ka patuan Rabbul Alamin. Dito mawaya in Allah ta'ala, sumiksahi po niya. Sa hakaadilan sin Allah ta'ala, hasawab sin namin, way piyatungtung na ko sin Allah ta'ala, way unda ko masi nakatumtung, way unda ko himinang sindakan sutuan, sambil nag-abu na ko, sinalta mo, yanda masi-masi, pisan nalong ko maksiat, hari na ko sumabot si maksiat sa amin ha, alo paragbus mo lang to, imiyan ko yan, ini, halom da ko karayawan, sambil nangudyo pa ka pa mga katote mo oran mo, halom panandas, natumtuma iyan istijraj, bigla na jay paratung sin Allah ta'ala kay mo, insiksa niya, wal iyadu billah, wa aqulu qawli hada, wa astagfirullah li wa lakum, wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Mga umat beriman, inulong sin Allah Ta'ala ipon niya. Allahu Akbar. Kita nyo yung dunya ini. Bisan yung kafir makaon pa. Makainom pa. Yan inulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naglalamukay. Kita nyo haulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amma. Yan inulong sin Allah subhanahu wa ta'ala ipon niya. Ayaw kita nyo amuin malosop akampunan sin Tuhan Rabbul Alamin. Uno-uno palandas dumatong kato tanyo, tumtumun tanyo, inyan bukun siksa kato sin Tuhan Rabbul Alamin. Ayaw tanyo tayo maun inyaon siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. In panandas di ra maglukay. Sa inyari deng mga lasa kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Patumtumon kita sin Tuhan Rabbul Alamin. Bang inambok long sin Rasulullah sallam, inambok tao makuyag siya. Lando in kuyag niya. Amuin nalawain unta niya yaon din kanya. Sa kalikyawakan niya man, subren kuyag niya, mas labi rin dito yung kuyag sin Allah Ta'ala, hawak to nalawain ipon niya din kanya, nagtaubat, nagbalik kanya. Lanuan tanyo yung pangatayan tanyo, magtaubat kita nyo patuan Rabbul Alamin. Di ko maghajat, biya si mga Christian yaon pari, matu pa pari, mamayta sindusa. Di ko maghajat mga imam baitan mo sindusa mo, di. Habyaon. Lanuin pangatayan mo, lanuan tanyo yung pangatayan tanyo. Magbalik kita nyo patuan Rabbul Alamin. Pagsusunan tanyo yung dosa tanyo, nainang tanyo. Ayaw mahinang bala kato tanyo yung panandas sin Tuhan Rabbul Alamin. Hindi kita nyo makatumtum pa Allah. Sa hinangon tanyo nikmat, in panandas jumato kato tanyo, hinangon tayo nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biadin, amoy magbalik kita nyo patuan, magtaubat kita nyo, magsusun kita nyo sininang tanyo dosa. Lanuan tanyo yung pangatayan tanyo, day nga syirik, day nga hikid, day indag inis sakit. Balik kita nyo patuan Rabbul Alamin. Aon niya to zaman si Musa alayhi salam, hambok tao nagmaksiyat patuan Rabbul Alamin. Kapituan tahun nagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di matong inadlaw wayron na sila iulan. Way natod sila iulan, piyatawag na sin Musa alayhi salam katan si mano siya. Magsambayan kita nyo, mangayo kita nyo ulan patuan Rabbul Alamin. Mangayo kita nyo ulong ding Allah subhanahu wa ta'ala. Di mua sila yan sa masi-masi. Way sila iulan. Mainkan, in Musa alayhi salam, kalimullah, magkaranya, direct magbisa rin Allah Ta'ala. Mainkan, mataod sa ito, nag-iibadat, hawak to yan. Sa ni Maugin Jibril alayhi salam, na mahita kan Musa alayhi salam. Lawang sin Jibril, ahon ding ha mga ummat mo, hambok tao, kapituan tahun na nagmamaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan kamuwayulan. Allahu Akbar. Pagbayta sin Musa, sin sabab may taway timo inulan. Diog sin tawayat to. Diog sin tawayat to. Nagilti siya patuan Rabbul Alamin. Nagilti siya, ginawawaran niya. Uninhinang niya. Sa rondo, nagtaubat siya patuan Rabbul Alamin. Nangayo siya kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way niya piya kita ang mga tao. Pagtaubat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, yan na ni Maug inulan. In magtaubat pa Allah,
tulus ikhlas impangatayan mo, mangayo kaampunan patuan Rabbul Alamin. Ampunon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan pabiadi nin laggo sin dosa mo, ampunon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumonta nyo, di sumiksa in Allah ta'ala mga ipon niya, bang man nagtatawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan inulong sin Allah subhanahu wa ta'ala mga ipon niya, mga tayo muda kami Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid. La ilaha illallah al-azimul halim. La subhana rabbil azizil azim. والحمد لله رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا رب العالمين اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ودود يا أرحم الراحمين يا حنان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منا وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها واتممها علينا يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر استقيموا ولا تختلفوا استقيموا ولا تختلفوا الله أكبر سبحانك اللهم ربنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. آمين. السلام السلام تبارك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.